nko kugura umushombo w'ibijumba ukajya ibijumba byonyine. Niyo mpamvu ubona abantu bashaje tudashaje. Ni ukuri kw'Imana pe kubera inzara. Nureba uko dusigaye dusa abantu babaye iminanu. Abantu bamwe muri miliyoni 283 z'abaturage bagendana inzara buri mwaka ku mugabane wa Afurika. Banki Nyafurika ishinzwe iterambere iremeza ko ibyo biterwa nuko umubare w'abaturage n'inganda zikenera umusaruro w'ubuhinzi byiyongera, ariko ubuhinzi bwo bukarushaho kwikubita hasi. Nyamara imibare irerekana ko imyaka ishira icyo kibazo gishobora kurushaho gukomera, kuko imibare igaragaza ko mu myaka 27 iri imbere umubare w'abaturage b'Afurika uzagera kuri miliyari 2 na miliyoni 500 uvuye kuri miliyari 1 na miliyoni 300 bariho uyu munsi. Abo kandi bakeneye ibiribwa. Ibyo ni nako bimeze mu Rwanda. Imibare yo mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 irerekana ko mu myaka 10 ishize abanyarwanda biyongereye ku ijanisha rya 2.3%, ariko ubuhinzi bwo bwugarijwe n'ibiza, ndetse imibare iheruka igaragaza ko ibiciro by'ibiribwa mu Rwanda byazamutse ku rugero rwa 33% mu kwezi kwa 9 2023. Iyi kaba ingingo ibangamiye abaturage. Ntago najya ibirayi, mfite abana 5, ngiye mfite 5 ariko ubu ndo nabijya. Ubwo byasaba ko barya 6,000 saa 6 nimugoroba bakarya ibindi 6,000, ubwo zo amafaranga nabanyabona. Ni ikibazo cyane ahubwo turahangayitse. Turi kurya imboga tugashyiramo ifu ya soya kubera bihenda, igiciro kiri hejuru. Nta kurya ibishyimbo wabona. Turya utunyobwa, utuntu tw'amazi. Kuri iki kibazo Bwana Yusufu Murangwa uyobora ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda agaragaza intandaro yacyo n'igikenewe gukorwa. Kibitera nuko buri mwaka umubare w'abaturage wiyongeraho hafi 2-3%, kandi uyo mubare wiyongeraho no kuvuga ko ugomba kubona ibiwutunga, kandi n'inganda zacu zikoresha umusaruro nazo ziba zikeneye umusaruro. Niyo mpamvu tuba twifuza 3-5, tuba twifuza 5-6%. Rero birumvikana iyo bibaye munsi ya 0, rimwe munsi ya 0, nta kuntu tutabyumva. Abashinzwe ubuhinzi nabo ntibanyuranya n'icyo gisubizo cya Bwana Yusufu Murangwa, baremeza ko bafite umukoro uteye urutya. Dr Patrick Karangwa ashinzwe iterambere ry'ubuhinzi muri Minisiteri ifite izo nshingano. Rero ubuhinzi, umusaruro w'ubuhinzi w'ibyo kurya ukwiye kuba 5%. Iyo yabyiza 8, 10 ariko ntibije munsi ya 5%. Nibyo tuba twifuza. Guverinoma izakomeza kuzamura ubuso bw'uhirwa. Ariko noneho buriya no kongera umusaruro kuri hectare. Kuri iyi ngingo abanyepolitike n'abahanga mu ngeri zitandukanye bateraniye muri Maroc bo bagaragaza ko hakenewe impinduka mu gushakira ibiribwa abanyafurika. Dr Akinwumi Akin Adesina ayobora Banki Nyafurika ishinzwe iterambere. Africa must end the export of raw agricultural commodities. Afrika igomba guhagarika kohereza mu mahanga umusaruro w'ubuhinzi utongerewe agaciro. Tugomba kumenya ko uburyo bumwe bwo kwihuta mu nzira ijya mu bukene ari ukugurisha umusaruro udatunganyije. Indi nzira yihuta ibuvamo ni ukugurisha ibyongerewe agaciro. Niyo mpamvu hakenewe inganda zitunganya umusaruro w'ubuhinzi. Bizatuma twohereza imyenda aho kubipamba. Tuzohereza ikawa itunganyije. Amababi y'icyayi azoherezwa yahinduwe amajyana aseye. Tuzohereza shokora ifunze neza ku isoko rya Afurika no hanze yayo. All packaged horticulture produce, all for exports either within Africa or outside of Africa. Mu gushaka icyo gisubizo ku ruhande rw'u Rwanda, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe imari ya leta Bwana Richard Dusabe yabwiye bagenzi be ko inganda zihari nazo zitaragira ku rwego rwo gutanga umusaruro zitezweho kubera ibibazo bitandukanye. I really look forward to see how we can not only create these special industrial processing zones but also challenge the actors in the industrial zone. Ndimo ndatekereza uburyo tutashyiraho izi nganda gusa, ahubwo ndareba n'abakora muri izo nganda umusaruro batanga. Ndabizi ko zimwe muri izo nganda zitanga umusaruro uri munsi y'ubushobozi bwazo. Ni umukoro wacu nka guverinoma gushaka uburyo zatanga umusaruro unarenze ubushobozi bwazo. Kimwe muri ibyo ni ukureba bimwe mu bitera icyo kibazo birimo n'umusaruro. Umusaruro wangirikira mu gusarura uracyari mwinshi. Nubwo twubaka inganda zitegereje uwo musaruro, ariko tugakomeza gutakaza umusaruro mwinshi, izi nganda zizabona biki? If you are losing a lot in the chain,
you are getting just a smaller percentage of the production. aba baremeza ko urwego rukeneye ishoramari rituma rwizerwa n'abatanga inguzanyo. Icyakora ngo ibihugu nabyo bigomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ubutaka buhingwa, bagashyiraho na politiki yongera umusaruro kuri hegitari imwe. David Nzabonimpa, TV 10.